Кішкір Віолета, учениця 10 А класу Державної установи адукації, Молодеченська середня школа номер 1 ім'я Янки Купали. Кондрат Карпівал. Дед і баба. Ехав дедка на кірмаш, зим на возі баба. Конік з вигляду дарма, де тягнув він слабо. Мів не более 2 годов, як сусіді кажуть. Баба ж тая 7 пудов, саме мені важить. Под узгорок або угрась конь на силу возьме. Стала баба помагать, сидячи на возі. Что ж коню, другий годок, дик яна забіли, ди ногами у передок пхне, як має сили. Кинь, дурная, бо зганю, дед тут бабі каже. Ти поможеш так коню, як хворобі каші. Ах ти, йолупінь старий, баба дедалая. Стой же тут, да хоть ти згори. Мне беда малая. Потім хоп, яна з колес, села ли дороги, а коня як чорт понес, де узялись їй ноги. В установах часом ёсць вось такі ж баби. Здаецца, робяць яны штось, але справы слабы. Ды такая не ўцячэ, скажем ей нарэшце. Мо без вас было б лягчэй. Паспрабуйце слезці. Сергей Законнікаў. Хатынь. 26 каміноў. 26 каміноў. 26 і далёкіх, і блізкіх мне сноў. Ды плывуць і крычаць надо мною курганы, што не сны каміны, што не сны каміны. На холодном граніце ляжыць цішыня, толькі крык кургану, а ніяк не сунять. І ў вачах загараюцца раптам кастры, а з кастроў невыносныя стогны і крык. 26 тых кастроў, 26 тых кастроў. А ў кастрах мы, жывыя, заместа дроў. Понад белую Русю палаюць кастры, над усёй зялёнай планетай кастры, надо мною кастры, подо мною кастры. Я не бачыў такой злавеснай зары, дым і попел. Вы, хатынцы, згарэлі, я, хатынец, жывы. Нашу памяць жалобнай будзе званы, цішыню не пачуць дапамогуць яны. Сэрца, слухай званы, помні ўсё, не астынь, як дагэтуль не стыне на лясной лухавіне моя памяць, мой боль, моя памяць, хатынь.